Assalamu alaikum Camat. Mınage bizim özüdün jerde Lenin jolda öte çoң at tarttabыз mınage. Özüdün bıraşkan atı, görüp жүргөн, bilip жүргөн at. Başka adresi Russiyadan bir Bazar Orgon'dan bir İrsel деген taksır var. Ошол Russiyadan Dançak bey aldırgan eкен. Dançak beyinin içinde gelgen kolun Kırgızstanda tuğulgan. Hazır жаңасы жазга 2 асыга болот экен. Boyu kança çıkıp at? 60'tan çoğun gene? 60'tan çoğurak. 60 plusqa tartolар etkensingер. Mınaki. Толық маалыматын az egesine суроо берели, egesi. Толық адресин айтып берсин, he? Жеп ичкени, жооштугун, бою башын толық маалыматын айта берген. Бирок тур. Boyu 1.60'tan çoğurak. Jep içişi жақсы. Денсаулығы зор. Окей, хазяин. Қолдан кешсе қармадық атты. Мастер ат емес. Улаққа барады. Жаңы чабылып аткан ат экен. Мен өзүм да улактарда көрүп. Мына палван өзү биринчи жолу ушул ат алыш экен биринчи жолу. Атты колдон келишинче тарбиялап, суутуп тур. Мындан кийин дагы алган адам болсо өзүнө даярдап үйрөтүп алса болот экен. Главный жеп ичкени таза, жакшы экен, путу колу таза экен, he? Путтарында тебеленген жери ham жок экен, he мында? Таза екен. Путу колу таза экен. Жоон ат экен, чоң ат экен. Кыргызстанда туулуп ушул жерде чоңойгон атына. Мен быйыл көрүп жүрөм бул атты улактарда. Көп чабыл элек. Айгырга да коюлган эмес, he?